Саламатсыздарбы, Ысык-Көл онлайн YouTube каналының катталуучулары. Бүгүн 12 февраль 2023 жыл Каракол шаары Уналар базарына келип, машиналарды четинен көргөзүп беребиз. Намесе кеттик. Береки Мерседес машинасы көргөзүп берелим. Катарынын кene турат. Кажется, 330 000. Торг 15'ten. Четинен көргөзүп берели. Сол. Ауди. $150 000 дейт, срочно. Караколду жаандап, кар жагып. $70 000 de o. Audi 190 000. Audi 300 000 deyt. Bu jakta Volkswagen. Bunda sığırı var. 420 000. Есть варианты. Bazı jeti. Burada
Kalesini işte жақсы десе оқтар. Жақсы. Жақсы. Olsa 150 degan askerlik Babışla birlerge жақын келіп тартып кетчүбүз. Бүгүн саат 10 болду. Hadisey турат. 620 миң. Senin Candan Astrat 600 Göçü ғана Çelpek ayında offroad boyunca sırın oynayıp oldu. Аны дағы бұйырса емкі жұмада YouTube каналымызға шығарамыз. Андықтан бізмен болыңыздар, біздің парақшаға атталыңыздар. Біз уланталы. Çaynikler жоқ екен, номерлер жоқ екен. Bu жақта Mitsubishi. Tahta getirir sırada. Bugün soğuk, gün kar жап жатат. Beyle geçen de olton kaldı. Çetine başlayalım. Daga var. Nerede canlı? Var Sprinter. Kamazlar 2-3 aydan beri turadi bu yoqdalar. Balkim navqalar shu jo'nda turishadi. Nomeri da bor ekan. Kamaz cho'g'malarni qiziqqanda bo'lsa
Şu номерге çalsanızдар болот, сурап билип көрүңүздөр. Мына транзит бою номери жок экен. Тоже. Bağısın baykanlarda. Номері басы işte çok mu yaptı? Bunlar sapok. 280 bin. Burada daha burada durur. 370 bin değil. Daha burada durur. Narı жеңіл уналарға кетті. Сіздерге Ысыккөл онлайн YouTube каналы біздің барақшаға хатталып, ұсыныстарыңарды комментарийге жазып қойсаңыздар болады. Егер видеолар жаққан болса, бізді қолдап лайк басып, подписка кнопкаларын басып болды. Daha bir maçla geldik. Tamam, biz başlarız. Çetinen Mercedes videosunda maçlardan başlayalım. 430 bin dedi. 6-8 litre расход. Ысыккөл онлайн. Байқатырат деме счетын контакт номер. Цена договорная. Daha bir oturat. Katarın yani 3 ay üstüne. Mercedes. Son. Aa. Доброго Ысыккөл деген каналды ашып қалыңыз. Башқа Комкейджи Инстаграмда. Ютуб Ысыккөл. Ысыккөл онлайн. 400 bin. Комментарий жоқ эле, Үйрөнүп атабыздан сүйлөгөндө пока карышык керек. Леккеден токторупту сүйлөдү деп бар. Audi 280 bin.
560 bin. YouTube açadı. Demiyorsun mu? Da para. Bunda varak yemeğler yok mu? Nomer yazılgan. Söz. Mitsubishi. Внедорожник. Nissan. $470 bin. Bağısı yazılıptır. Mers. Gücünün rekli markası. Golf 4. $5600. Ev oturat. $300 bin dedi. Автомат 350. X6. Matiz 2. Audi 350 bin. 86 çıktı. Maxia
145 bin срочно дейді. Менен бүгүнкү бааларды көргөзүп чыктык. Биздин каналга катталып, лайк басып, сунуштарыңарды комментарийлерге жазсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.